Kindong rep nakaleng kejala kela wan badi simbenda hak state level workshop halor kapang agroecology learning circle but ke natural resources management approaches. Hak ni kejing ai jing hikai kindong rep kidyo jing tip kumno ban penne pensa ya kerukom rep jong kipor barim. Lengba kikor kibor jong kani kejuk kebamenda. Nakaliang executive director kanesfas oba Pius Rani habai keren bat unong tok kubor ulaong bah hakini kisnam baladap kanes fas kelala ban ai jinghikai ya ki spa angut kinong rep pan penek pensa ya kejing start tenrai keba kidon kejing start tenrai kala bandai na ki kmiki kepa temen kiba kiju ya thu khana bat ban pentrai kamlang bat keni kejuk keba menda ulaong menelek persya ya kejing keba ngia kendu ngidai banwan ra lang ya kecing start tenrai pat kecing start jong kejuk ke pemerintah bat ban kentiu ya kinong rep kamtam ha karep karyang keba kiju rep na kapor sya kapor kani kini kejing keduk lang jong ki nong rep jong ke jela Meghalaya juni na borong distrik jong Meghalaya hang ni ngakwa ban penpoi pi kelong ba hakini kisnem ki balalek asnem duna menda hakiji trelang bat ka World Bank bat ka IMF ilala ban penyaj syakmat ya kene ke projek ke ketenjong projek kelong ba kumno bakini ki nongrep jungi bagi od ni khol kita KLC kila ban shim ya kata kasen jam ban penpau syakmat ya kata kajing start tenrai ba maki kidon kajing start tenrai kala bendai nak kikmi department ki bamaki kiju ya praktis nak puas support ban li persyang ru ban combine lang bat kini contemporary knowledge ke bamenta kumno bakini omdai bakin ya la kejong rei baka kejing start tenrai kejing start jong kejung menta kinyawan lang nang beleyu bangila ban yele persya ini kejing ki ba mengi ya kendo khamtam agar karyang hakri ji LT jungi ngidor kuba araja mu kinongrep ki barang penek pensa ikini badai lembah kini kinong rep i long makedon ke jermen khamtam kene karep karyang kejungi ke bang khot ta karep tenrai abedesh panginik sembai ngilap ngisem long bah khamtam haponon is jungi ngide kata ke hotspot of biodiversity ban ngilap ngisem ha kejing ya LT jungi metash posnem na kenesfas kad banang mi kisngi kini ki sembai ruginana hiar kilanang do jajiro ban nisngau khia hado kata namar bele yu long ba kawai na ki issue ke ba kaparte kren tas mangne climate change ki ong ba ban address kene climate change gidon kami kene ka spa mariang kata bagi ong biodiversity bat haba ka susti kalong ba kat banang mi kisni kene biodiversity jing lanang hiar te kumta ha ji LNT jingi bagi rep ha wede sembairu kajiahi kumtai kumta ngila le kumno long ngila plong ini ki program per na konong syak bangile kalong bangile kene ke participatory mapping bagi nong rep i persyang man wajing tip kan no terjadi bakidang penek persa bangilam isem kidon do kumba kawai ke sinong kadang ka average kumba aspa tam ye gini cacing bam bagi dang penong kamenta hangning sedang ban satu long bakani ke spa mariang kadang don ban ngi mentang ini le ye bat kini ki program ke bangile kum ka kejing klian sembai kini sibang kumno ban penek persa kini ki initiative long ban keling jungi lale lembak ni project ban i long bakal long yai hashikmat kumnuk sangan ai bi ngi Ukrai ngi saya bam krai bah tang bre da kejingwan jong nek PDS pada kejingwan jong nek khau ngilas dang man klet yo krai bar ke basu tenak kelong ba menta kini ki ASC member kelas dang man wan rap beng inu krai kelas dang man penimbiang menta ngi dong do kumba ndru potlik snong ha kini ke project bang dong dak penek pesai inu krai bar menta inu krai ru la ponam ha bar nso serong kamta menta ajar akulai ke international of millet ban kini ke ba ngasno long ba sarkar gede ban simkia kan bang ban promote kini ki local food ban pos nong jungi hi nama kidai kini ke bala ban yasya ke jeng kelajong semenek kini ki kawai no kijing jing do jong kini ki jing thung tenrai mo kini ki local states kan kadai ba piong pi kadai ke jing wan jong kini hybrid states kawai no kijing kelong ba habai dei bagi hybrid states kelong ba pila ban himnam lar ban boy itu sembai lesi kinne tang bakat peran le asnem hadin asnem pihak ban change gitu sembai nama kata kadau long ba da kejing pen wan jungi ni hybrid states ru kelanang pen hiari kini ki local states nakaliang jungi habangi tre bikinong rep kawai ni principle bangi follow mangi kalong ba nginom introduce dari lay kini ki hybrid ni GMO hapong sinong bangi tre ngi penek persai kini bat ban tre lang ru bat lesi bagi scientist ba kumno bagi nang la ban improve so productivity ba production ni ki local varieties jungi ni